Значит, мы рекрутская сторону. Хорошо. Может стык дали, можно накинуть. Я не знаю, я собью это. И я что-то у нас не пришивление, только он коч. Коп. Пишите в комментариях, как это снимать. С кем? Напишите мне комментарии. Оставьте машину. Вот что такое? Смотрим отсюда. Окей. Например, кревет. Други могат две овце. Само да ми не побегну. Окей, нищо побегле. Имам трибуна. Само да направя. Ети Давидо. Ай, стигне. И... Чак. Što sam imao už 6. Napokon. Dobro se to. Ja razmišljam, da to uzmem mnogo drvo. Da napravim kućicu. Kada napravim kućicu, čekajte. Ćemo mi da napravimo kućicu. Da bude prijepno već samo ovako. Tako. Imam jednu svetinu. Gdje? Tup. Pa ja još produžim. Eto to. Još malo bre. Imam još jedan stek. Nisam lud. Okej. Će biti vrata. Trebam ja da vidim teta. To je. Demotik. Tup. Sam mislio da ću u rupu da uđem. Ali nisam. Tup. Ja ću premotati ovaj klip. Ne. Sam premotaš klip. Ne, malo sam se kućice. I ja. Tup. Ne. Čak ja imam sakiru. Tako. Tup.
I odemo još treba. Idemo još treba da sečemo. Pa da ne... Ne, to te stavi. Ne možeš da se popeniš gore. Ne. 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 Dobro. Pravi krov. Još sam gladan. A imam malo hrane. A imam od ovce. Pa mi kako moći. Tap, tup, ti, pa, tup. Tapi, tup, ti. A nemam torčas. A da, imam krep. Što ne otpavam sam? A sam glup. Da sam sad čekaj tamo. Ajde bre. Ne. Ne. Šta ću zemlju? Tako. Dirt. Kako? Gdje onda skupim kamena? Ja, pikeks. Okay. Treba mi kamen da napravim pečnicu. Znači 8. Okay. To je moja kućica, ali nema vrata. Nema torčas. A sad ću ostaviti torč. Onda sad ću dobat. Pa da stavim betnicu, pa da dobijem. Ajde, ne tu. Proći ovdje. Meni je ovo bolje. Proto mi se sviđa da jej. Da toliko. Tu. Pečnica. Tup. Ja sam... Sad sputim. Ovdje torč. Tu torč. I ovdje torč. Ne treba mi to drvo. Treba mi to drvo. I opet je tu naprave. I treba mi još uglja. Daj bre. Ajde da se hranu. I jaj. Idem se skuciti. Tup. Tako, daj mi... To. Neće, ne mogu da nosim ništa. Vidjeli smo. Kramstik. Ajmo dobro, što? Ja pravim torč. Ne, što će biti torč?
Давайте тут поле. Вот ставить юкаль. Окей. Что? Треба стик. Там много дрова. Не бачимо. Скопчу наколку. Йому далі. Просто йому довольно. Бюджет буде на тренерах. Історію Дай місіс пекла на мапу. То не місіс пече. Можна я їти. Такі добре. Зараз я біло золо вперед. Підемося. Следуйте. Тутори. Ала. Чао.